minuti qabelkom ħalli Insellmulkom, sinjuri, u nilqakom f'din dinja imprevedibbli li ma tkun taf qatt seqbad jiġri. Id-dinja fej inti tgħid li hu obliterated post bħal huwa l-Iran imma tiġi nominata għall premju għall paċi. Ma nafx li żgur li aħna nagħmlu programm shooter u jixxandar fuq għan, dik żgur. Jingħadlek aħna niktar minn Trump. Ma nafx għalfejn tistaqsili ma tista' tistaqsililu lil the President, Mr. Trump. Thank you very much, please. Thank you very much. Thank you. Hi, Mr. President. Thank you. Hi, my friend from Malta. Increase the taxes and their tariffs by 40%. Inti l-Maltin. Why us? Why he? Sorry, my friend, but I'm so used to increasing and decreasing the taxes. Dunajna x-l-instabilta li qed toħloq f'kull pajjiż imma insomma. Thank you very much. Listen, what's this thing about you getting the Nobel Prize for Peace? Oh, I am so humbled that this very good man nominated me. Good man, nominated. Netanyahu nominak. What a brilliant, generous, kind, Brilliant. intelligent man. Brilliant. He's wanted in so many countries as a criminal of war. Brilliant. Not anymore. Yeah, but- Not anymore. He nominated me because he knows that I am a peacemaker. Ole, insomma, kulħadd kont nemmen li nxtara ma mhux inti. Insomma, why should you get the Peace Prize? Because I am a peacemaker in all of the world. All right, but you attacked Iran, no? No. Eh? No, that is not true. I obliterated the nuclear facilities. Allura obliterate, mhux attakki, ġieli, that's an But in attack. the name of peace, And you give weapons to other countries. that's business. Business, Zach. Yeah. I don't know. I'm not sure you are the ideal person for getting the prize. If I don't get it, I will put a tariff on it. Jack. And then I will create a price. It will be bigger, and I will give it to myself, Sander. ċert li ħajamel. Ara, goodbye, you. Mr. President. Thank you. I'm so. Raxxi Thank you very reħessja. much. Thank you very much. I'm so humbled. Aqta isek, isma minni, aqta isek, memx fejqan, imnalla, għanna u lil-daw l-erbanzjani tuna l-ferġu għalba. Għax isalmenu f'dil-ħajja jiġru affarijiet pozittivi. Tajjeb u dil-ġimgħa, konsenajt dis-sena dil-ġimgħa, Morna ħafna. imisna morru sanna x-xar. Ħadd mur int? Naf, le, għax mhux fid-distret tiegħi. La. Għal-għor minna. Il-line dancing għaliex huwa ta' benefiċċju, speċjalment għal persuna li qed tikber. Benefiċċju ħafna. Żommok attiv, tagħmel exercise, mużika, tiftakar il-passi. Illi dik iżommok il-bob minn ċertu mart li għandhom x'jaqsmu Eżattament. mal-memorja. U tagħmel ħafna ħbieb. Temmen il-line dancing jagħmel tajjeb. Il-lallu, mela. Anara, kiex jagħmellek li? Iħollok. Għanuħu pjaċir, għaw ħafna ħbib, il-Serġo mifsud eccellenti, għawnek il-friends u koll eccellenti, il-helpers, kullħat. Inti iktar waħda jilek tiġi. Iva, 18 sena f'Oktober. Li għamlek ħafna ġit, mentally u physically. U bħalma għedin nejdu tagħmel ħafna ħbib u tħossok vera tajba. Vera nidħol fija u ninteressa ruħi ħafna. L-mallem tagħna ġew mifsud vera jaf jgħallem. Plassek li nissoċjaw ruħna ma' sħabna hija xi ħaġa. Ġodda mhux hekk. Eżatt, naħseb li żar waħda li hawn ma nafx imma. Ejja, inti ġawweda. Eżatt. U jiena fisem l-active aging tanna xar minn hawn ngħidulkom ċaw. U żommu kemm tifilħu attivi. Użaw idejkom, saqajkom, użaw. Moħħkom. U dak kien il-program tal-lum, senjuri, nisperaw l-ħattu pjaċir. ħanara. Taf, għaliex jekk muran ċaħat li jkun rebaħ il-Premju Nobel ma jiftaħlekx. Għalix. Għax Nobel, ma jisimakx. Nobel. Ciao.